ngicela amazwi avela kuShembe esifubeni akawehlisa ingilosi yakhe okuyiyona ethonyiwe ukuba iphe labo bazonika ingubo zamazo avela kuShembe. Ethi Inkosi asekuphakameni, ithi lo muntu wasezulwini mangabe engafikanga kuwe, ethi noma ungaphakama, ethi kodwa ukhuluma okuthandwa kuwe, ithi ngoba inkosi ayiphathwa umuntu, ithi kwehla isithunye ezulwini esithunyiwe mhlawumbe emhlabeni uhambise lamagama bazofike bewezwe. Yo wasikhuluma la, sikhuluma indlela eya ekhaya ezulwini, asikhulume okunye ngoba phela sekubuye kudlala. Cha, asikhuluma okunye la, sisendleleni yeqiniso hayi eyamanga, kodwa kufanele sikhulume ukuthi uShembe wathi ngqo lokho kusho uShembe. Sekungahluka phela ngoba uyayizwa indaba usizwe umuntu omdala eyayebeke ithi kodwa sikhuluma lokho kwasho uShembe ukuthi amaNazaretha ahambe kanjani, hayi okuthandwa kuwe la esontweni. Cha, ngeke kwenzeke lokho. Uyabona bafethu phela ngiyajabula madlala manikhuluma kanje. Uyabona abantu abangekho namuhla baningi okudlula thina esilaye sothandaza, kodwa bona bekho kusani ngesonto uzobabona ngobani kumnandi bona inkolo yani kumnandi basezweni baze besho mangasemnandi kanathesa hayi ngeke sibe kumnandi lo nyaka nakube manilungisa izinto enibukayo kanje vele ayihlo naka amakhosana abe ukuthi ngabe ngoba sisenza nje la enkonzweni kuhamba kahle yini. Abekho abanye wathi babamkhulu lafu elibuze insizweni, akekho abanye abakhona ngoba nensizwa sekuye engazazi kuleli bandla kwathiwa leyo kuzwa kusona ngoba vele ayizazi abanye babo. Angikhulume lokho lapha ekhaya kuyakhuzwana, umuntu mayigama uyakhuzwa, akayekwa akunamuntu oyekwayo uyakhuzwa mayegama uyakhuzwa. Ningiphikise maqamba amangala niyazi umthetho walekhaya abanye amkhethi wena lapha ekhaya umuntu umkhuza kathathu wena uma umazela isono sakhe umbona akasiye kathathu umtshela ukuthi mfowethu uyeka lokho mayingakuyeki bese udlulisela phezulu ngoba phethe umthetho ukuthi hayi nginenkinga kasibanibani ngisabathe ngiyamkhuza ukuthi akayophuza utshwala ngafuna ukuya kuphuza utshwala usumbiya kumshumayela umthetho loyo waleli bandla kuyakhuzwana. Akunamuntu wayekwana kuthiwa izinto yakhe akunanto yakho la ebandleni asophuma kuqala bese kwenziwa umathanda la enkonzweni la le kaShembe sisawazi umthetho kaShembe sawuzwa abantu ngento abangayazi noma sebekwala kakhulu amanga lapha ekhaya ngisho abantu uShembe mayenza into abafundisa abadala bebeke bembuza ubaba ukuthi lokho sukwenza manje ukwenza ngasiphi isizathu babebuza ngomoya wokukholwa hayi umoya wokulawula uShembe hlukanisa. Inyanga yezulu lakathi iyahamba imenyiwe lithi iyahamba inyanga yezulu ithi tshela amaNazaretha ukuthi ngiyahamba bathi umngoma wezulu awuwi lapho yathi inyanga yezulu yenene ngiqabela base bembuza bathi wena kanti baba njengoba umenyiwe nje umenye umphimbi nasemhlabeni bathi kanti wena uyafana nabo. Yathi inyanga yezulu hayi angifani nabo. Ukukhuluma nje kweqiniso lokho siyamphulelana ngoba sikholwa amanga abantu bafuna ukukholwa amanga. Ukukhuluma kwezinto lezi ezenzeka yakuzwana ugama nje uyakhuzwa sengabuye phela ngoba sesekuyihambela kanje angidlulele. Lento ehlangene ngayo le ingathesa mhlambe kuzoba umcimbi wayo ukuthi ngesonto kubungazwa iminyaka eminingi yabakhona amakhosi asephakathi ngoba phela inathesa eqinisweni imfundo le mfundo kodwa ihambisana nokukholwa kwaseNazaretha ngaphandle kwalokho akhona thesa. Ukufunda nje ukuhamba kodwa kuthiwa isiqeqe nje kodwa ungasondi la uyona inathesa. Ukufunda lokho kwasemabangeni aphakeme okuhambisana nesikole okuhambisana nenkolo ngaphandle kwalokho uyawuyona wena ilunga linathesa. Amakhosi asekuphakameni onke akhulumile ngayo prophet ingakafiki uthi bawamkhulu mayengabehla ehla eqeda ukunika umama lo mntwana wengenamama mayehla esemile wayisethula wama walalela uthi mangabe lalela wayisethi bantu abangothetha sehleni lapha ngaphesheya wathi ngizukukhala wenkomo eplazini lephunu wathi nenkomo ekhalayo zithi zikhuluma naye phela zithi zona azisasengwa zishiswa ubisi kade sagcina ukusenga.
wayesefika omkhulu wakhona lapho nowathi maye ngabe efika wayesefika ngena ebhodini kwakubhaliwe ukuthi basobhinja wayesefika lelo bhodi yena wangena wadlula lithi mali imbona ibhunu limbone sengaphakathi laphuthuma ngejubane ngoba lazi kahle ukuthi lenja yayona kanjani imiye umuntu kumlungu yathi lenja uma behlangana amehlangana abamkhulu evele ejulela phela amandla yathula nje yama ayangakhonkotha menza lutho lithi mali lithi lizombuzela inja limfithi nje imile iyamuba abamkhulu ngoba lazi kahle ukuthi lelibhunu lenja imiye kunamunye umuntu owengene la kodwa yazi imlungu babamkhulu ngoba vele phela akafani nathi akusomuntu wayahamba nesalukazi sakithi lapho sakamlambo wathi manje ngabengena wathi mntanami ngoba ngize lapha nje wathi njengoba ngize lapha ngize ngoba wathi ngizwe isipilo senkomo ziyakhala zithi ayisene wathi baba abasebenzi balapha eplazini wathi umlungu bayagula bonke inkosi akasho inkosi babamkhulu engabizwa inkosi wayebizwa inceke inkosi angenisana kakhulu uqale enkosini la wathi bayagula wathi bangale bonke bayagula wayesehambe umkhombisa nowathi mayefika wasekhishini athuka ngoba bisebenza nansi wenkosazana ithathu uthandazela umuntu mayegula aphile futhi usinde nje ngiqashe idimoni ihlale lapha ngoba kukhona lo mlilo ovelala wathatha inansi ukwazi asayithandazela yathiwa kanje wathi uthandazo ngoba kwasekulwala leziguli ihleli wayesefika nokuthimisa logogo lesalukazi phela wayengakabi salukazi wayeseyinkosazana sengithi ugogo ngoba wahamba yena sewugogo wayesefika nokuthimisa uthe mangabe efika nokuthimisa ngoba ezwe iphunga nuka ithanje mayithe ikhuphula inkwahla la yethu ithi wathi waphenduka babamkhulu wathi mntanami lento ocabanga ukuyenza usungayenzi ngoba lizosehlula idimoni esho ukuthi engathimisa ebona inkwahla yakhe ikhuphuka la ifuna ukuthimisa wathi lento ocabanga ukuyenza usungayenzi ngoba idimoni lizosehlula abangesawenza baqhubeka bathandaza moya wakho mawuze inkosi baqhubeka bathandaza baphila abantu basebephuma kanje selileli ibhunu lithi hayi ngizokwakhela indlu yakho la bakuzothi abantu bama begulu bathandazela uthi abamkhulu baningi umhlaba uyangidinga mntanami uthi ngisahamba ilapho-ke akathi ma ephuma khona wayesebona amadoda wayesekhuluma nabo abamkhulu wayesethi amusani iy'ngane zenu ey'koleni wathi ngoba kuze isikhathi la izwe leyophathwa khona abantu abamnyama laba khona uyadlala ukuthi izwe lokho elibuye kubantu abamhlophe kodwa wakhuluma athi amusani iy'ngane zenu esikoleni ngoba naye inkathi bethi akafundi iBhayibheli lesingisi ubabamkhulu engalifundi beze bemhleka wathi nibukisa ngami wani nami noze ngiyizale iy'fundiso kuleli lami ibandla inkosi la ngithi amusana abantwana benu esikoleni noma engagqokisa ngithi amusana esikoleni yazulani mayifika athatha umfundisi ungida waze bebashumayeli bavangeli yabafundisa ibafundisela into yalapha ekhaya ngoba lento yalapha ekhaya uvele uyenza uqambukela uvele ikhuluma iqonde ilandele yakini ngqo iqonde ukuthi yini yona ngeke uvele ikhulume nje uthi ngiyakhuluma akho freedom of speech masisila ucathi uzoma nje ukhuluma yakhambi kanjalo uzokhuluma mani hayi uthi uzoyekwa akulona ivangeli lelo suke sidlalela nje suke size kumagaradinali lawo suke size kulamafunction esiyakiwo suke akuyona ifunction la senkolweni la njalo inkosi ilanga inithandile inkonzo ebisekuseni bayithandile bajabula abantu bashaya uhameni ithaya kuyona inkonzo yasezulwini ngoba akabatshela abantu ukuthi uShembe yini ayifunana ngikhathule ngihlale phansi ngeke abanye bekhulume ngiyazi banakho abazokhuluma ngalo nkulunkulu bengithi ngiqhamisa lemfundo wesingayo kodwa imfundo nkolo sithi sifunda sibe sikhona angiphuthume ngize la uNyazini wayekhona uJobe nami wayekhona uMapholoka nami ngoba phela ke uyathi uma uthwathi ubaba bese kuthiwa hayi sebeqamba amanga nje sebesiqoqa babekho sasambe nabo siyokhuluma indaba yaseNqesivele ufika umfana waMthiyane khona umfana waMthiyane ngingathi kuye ukuthi buya ngazi kusuke sekulahlekile uyafika uyabika lapha kubaba usebika umfana ukuthi baba unomfana wakithi lapha ethi lo mfana ngazi kanjani ithi manje usezizwa nje engasithandi isikole ithi angazi kanjani uthi baba mana uthi unjani
uthi cha akasithanda isikole musuwenze ngathi usezizwa akasithanda isikole ithona thana akasithanda isikole uthi hayi baba lo mfana ubesithanda isikole ithi ngiyamazi lo mfana ubesithanda isikole futhi ngathi uhlakaniphile wabuza ubaba ukuthi eklasini wenzani wathiwa kuyafunda wathi lo kwathi umthiyane kuyafunda wathi ubaba umuntu ophuma eklasini usuke njani wayesethula wathula isikhathi eside khuluma leyo ndaba waze wathi wathi ngiyadabuka wathi kunomuntu wathi isikhathi samanje ongakufuni ukufunda wakhuluma UNyazi wathi uyabona manje wathi senginalabantu laba wakhuluma laba ithende zabe zihlazo eShamaphara wathi kunomuntu isikhathi samanje ongakufuni ukufunda le ezokhuluma indaba yayo ngesonto ayikhulumi izinto kube kuhle kwemnandi izono siyazenza impela sifuma kahle siyazenza kodwa ayingafiki izono bese ifika bayihlola engathi sekumnandi cha khuluma indaba kaShembe ngoba nje utayela nje izinto uzazi namaqiniso lokhu ukukhola ukwazi ngoba ufuna ukuthandwa abantu uzoya kuShembe leli la ngikubuze lokhu ongakusho ngani ngoba ngakubeka kuwe enhlizweni yakho ngathi khuluma mntanami wathula wena ngoba ufuna ukusho ufuna ukuthandwa phela Sinqome konke umuzwe nje khuluma uJayo uyiphendlele yakhe indlela yothando naku sikhuluma nje emhlana namalanga basithanda abantu ukubhuba wena ufuna ukuthanda nje uyibhedela nje basithanda kodwa sikhuluma kanje ngoba sikhuluma indaba singaboshwa ngelinye ilanga ngiyazi babili bathathu nonke la endlini ngiyangithanda usungayifihlela hake phela usuzenza ngathi awungithandi kodwa mina ngiyazi ukuthi uyangithanda ngiyakwazi umuntu ongithandayo Jayo uyangithanda ungikhonzile-ke lo ensizweni ungikhonzile-ke lo ngale bangithanda-ke lapho ngeke ningithande ngabe niyangidinga ngiyabonga ukuthi kusebenzweni uma welele